Thobela bakoni mošate ko mogolo mošate kwa bakoni thobela re sa buile gape le kgono re buile ka e nngwe topic thobela go tloge malobanyana ga e be re swere topic ya lenyalo la Sepedi le kgono re buile ka e nngwe thobela ke topic ye e leng gore ke tlo re mohlomong wa re no fela re kwa batho ba bolela ka yona go na le ba malwanyana go ba ke no re batho ba ga borena go ba ke no re šabala thula re thobela ga le sware go ba ga le ikwešiše gore kotse lebaka legolo gona ke eng re no fela re kwa ba bagolo ba fela ba re kgweding ya bošupa thobela ga go be le meletlo ga go be le mediro ga go be le sela le sela ka gare go dikgoro ga go hlabiwe kotse batho ba ka tepotšiša gore a na lebaka ke eng lebaka le gona lebaka ke le legolo ke lebaka le e leng gore mohlomong wa kere ga se le re tlo gore mohlomong wa batho goba re le batho ba nama re tekgethetše lona ke lebaka le e leng gore le sepirišitšana le temane le ya semoya le tšwa gona kua moyeng gona kua modimong tlhagong thobela temana e ya kgwedi ya bošupa go ileng ga yona re rego ga re dire sela le sela a na kotse ke eng thobela ke rata go ka ditsopola mohlomong wa dikgwedi tše tša segagaborena go ya le ka mokgwa e leng gore bakgalabja ba ga borena le bakgekolo ba ga borena moragonyana be ba di bitša ka gona thobela la ga e le gore mengwaga ye go ba kere ngwaga go ya le ka rena o re o šetšego morago go ba kere time clock e le gore ke tlo re šetše morago thobela re le maaforika kudu re le maaforika a leng gore mohlomong wa re tlo raka borwa thobela ga se ye ke tlo gore mohlomong wa e sepirišitšana le tlhago e sepirišitšana le dihla tša leratadima thobela ka gore lona leratadima ke lona le re botšeago nako ya gore kotse re go kae re tšwa kae kotse re santse re e kae pele re ya go bophelong kgwedi ya mathomo ya ga borena ke yona e majakana fo gore ke January rena ka segaga borena re e bitša gore ke Pherekgong kgwedi ya bobedi ke February ka sejakane rena re e bitša gore ke Dibokwane kgwedi ya boraro ke March thobela rena re e bitša gore ke Hlakola kgwedi ya bone ke April thobela rena re e bitša gore ke Mopitlo ya bohlano ke May rena re e bitša gore ke Moranang ya boselela ke June rena re e bitša gore ke Ngwatobošego thobela ya bošupa ye re tlo go tla re bolela ka yona thobela ke yona July rena re e bitša gore ke Mosegamane gore Mosegamanye gwa tla ya boseswai e le go August rena re e bitša gore ke Phato gwa tla ya bosenyane e le gore ke September rena re e bitša gore ke Lewedi thobela gwa tla ya bolesome ke October goba ke yona Octobere ga bakgekolo le bakgalabja ba ga borena ba e bitša rena re e bitša gore ke Diphalane gwa tla ya bo lesome le motho ka o tee ke November rena re e bitša gore ke Dibatsela ke mokane ya ba ya mafelelo ya sejakane le nkweng ke rialo ke re ya sejakane ke a teko gore wae ke re ya sejakane ke yona December re e bitša gore ke Manthole ke kgwedi tša ngwaga o e leng gore ke tlo re mohlomongwa o tlile le bale ba bodikela ga ba tlo tla mohlomongwa ba re tsentšha mo le go baleng ga dihla ka segaga bo bona ka gore bona ba šomiša calendar e re tlo go e bitša gore ka sekgowa ba e bitša gore ke
the Gregorian calendar ya gabo rena ya Seafrika Thobela ke re ibitsang gore ke Adam's calendar ke e sepirišetšana go le dihla tša leratadima Thobela go ya le ka mokgwa ba kgale bjale bakgekolo ba kgale ba bogo ba e bala ka gona go bo go na le mekgwa ya gore ba kgone go tseba gore ko tseba go kae ka go bea maswika ka mokgwa ba beago ka gona mo dithabeng tsoko tšeo di itšego ke moo ke tlo gore ke mephomo ya gabo rena moo re bo re kgona go ka bona gore ko tse leratadima le re botse re go kae ka seo sebaka Thobela ka gore wa gabo rena ngwaga ga o na dikgwedi tše 12 a ke rialo Thobela wa gabo rena ngwaga o na le dikgwedi tše 13 go rago ke tše 13 ke ngwaga wa gabo rena and kgwedi ya gabo rena go feleleng ga yona ka bo yona Thobela ga e na matšatši a 30 goba a 31 kgwedi ya gabo rena go ya le ka leratadima go ya le ka mokgwa letšatši le sepelago ka gona Thobela kwa le godimong goba ke no re gona kwa lefaufau le sepela matšatši a 28 go ra re ke 22 e seswai Thobela e 28 days ke mola o tlo go bona ga o ka tšea ona ngwaga o mengwaga ke ra kgwedi tše ba re tletšego le tšona ba bahubedu Thobela wa tšama o fokotša matšatši a re bolelago ka ona o tlo a bona gore matšatši a ria kgwedi ona ka bo ona ke kgwedi ele ya gabo rena ya bo 13 Thobela mola o tlo go bona le kwa meberekong batho bao ba berekago kwa meberekong ba fela ba le konketša goba ba re konketša ba re botša gore na le ntho ba e bitsang gore ke 13th check a re ke bonus Thobela a se bonus ke kgwedi ke matšatši a o a bereketšego Thobela le ga bona bao ba re patelago ba sa tsebe gore kotse ba re patelelang bahlami ba tšona dihla tše bona ba tseba gore kotse e beele ga goreng ka gore motho ke ntho e re ibitsang gore ke astrotheology goba astrophysiology Thobela ka gore tšona dihla tše re di badilego ka moka ga tšona ga di direga fela kwa lefaufaung le ka mogare ga rena di a direga re le batho ba nama goba ke re le batho ba moya Thobela ke moka a re tseneng mola temaneng yele ya kgwedi ele ya bošupa gore lebaka legolo wa e bakgala bjale bakgekolo ba kgale be ba re ka kgwedi ya bošupa o kaneng ga go direge sa gore le sa gore ga go direge sa gore le sa gore le sa gore rena ka se sebaka kgwedi e re lego mo go yona as we speak ke July ke yona mosegamanye ga re fao go yona re le batho ba maAfrika ke rialo Thobela ga re fao go yona ka gore wa rena ngwaga o thoma ka September e le go yona Phatwe o ke mokane o tlo o felelela go no bualo a kere ka se sebaka re fa go re rego ke kgwedi ya bošupa a re kgweding ya bošupa go no bualo kgweding ye re lego mo go yona rena re le maAfrika re kgweding ya bo 11 Thobela ga ke rialo re lego kgweding ya bo 11 re šetše ka kgwedi tše 2 fela e lego Agostose ke yona ke Agostose a kere ke mokane ke September ka gore wa rena ngwaga ga o napo o thoma exactly ka di 1 tša September re emelana le ditsoko ke yona e re fa go signal naledi ele ba e bitša gore ke kotsi naledi ele ba re ke e lebetše mara go na le naledi tsoko ye e leng gore ke moka e re fa signal ka September normally na go tšwelela ka go thoma ka bo di 11 tša September bo di 14 go ya kwa bo di 16 jalo ga e fetše o tšwelela ke gona ga re tseba gore bjale ngwaga wa tshela re thomme ngwaga o mo msa wa segagabo rena wa Seafrika Thobela
re le ka mo borwa rena ka gore rena re towards the south. Ke molo o tlo go bona ba lego in the northern hemisphere, ba lego kwa Europe le nageng tše dingwe tša gona kwa thobela. Ga ualo rena re mo maregeng, bona go tsena seruthwane ga ualo kore nkano re selemo se a thoma ka kwa ga bo bona ualo thobela. Rena re mo maregeng, ke molo o tlo go bona gore nako tša rena le batho ba le ba bodikela ga di tshwane. Ualo re swere nako ye e leng gore mohlomongwa ke tlo re fele ke bona, re rutile ke bona gore re nakong ya gore ke nako ya bona e sego ya rena go ya le ka geographic location ya black yeo mo re leng gona ka seo sebaka thobela. Kgwedi ya bošupa Mosegamanye, lebaka legolo la gore why go iletša ka segaga borena, go iletša gore ile moo ke temana gore kotse bao e lego badumedi le bona ba tseba gore ka kua pukung ya bona e kgethwa go no bolelwa gabotse gore ge Modimo Tlhago a hlola le lefase o le hlotše thobela a le hlola ka matšatši a šupago ga ke sephošo, ka gore ga ke motho wa go tsena kereke, bao ba tsenago kereke ba tlo mphošolla, mara ga ke gopola ga e be re sa le rena re sa tsena tšona kereke tšeo tša bona thobela, re be re ekwa gore ba re yela Modimo Tlhago ga a hlola lefase o le hlotše ka matšatši a šupago, ba bolela ba re ka leng la bošupa a khutša. Ke seo puku ya badumedi re botša go sona, and re dumelelana le yona temane le gare e ganetše ke therešo. Ke molo o tlo go kwa ba re go Modimo Tlhago ga a fihla mo le go nomorolo ya bošupa o ile a khutša. Gona ka mo gare ga puku yona e kgethwa gape ga o eya kwa go Numero, o ile o bala ka kwa go Numero ke Numbers 7 verse 77, e tlo go fa ditaba ka yona temane re bolelago ka yona thobela, ka gore bahlami ba yona puku ele thobela ke batho ba e leng gore bao ba phuthologile kwa moyeng be ba tseba ditaba tše go feta mohlomongwa tšeo re di kwago baruti ba rena ba sebjalebjalo tšeo ba di rutago setšhaba ga bjalo thobela, ka gore boati ba bona nnete ke nnete ba bona ditaba ka reverse. Maaka ga se maaka goba maaka ga se makhura, bagologolo ba fela ba rialo e fa ka mokgoo. Ga o eya o ile o bala kwa go Numero 7 verse 77 e tlo go fa ditaba ka nomoro šupa gore kotse a na nomoro šupa go riegang ka ga yona kwa moyeng thobela. E re tliša gape gore gape nomoro šupa yona ka bo yona ga re eya kwa dihleng tša leratadima goba dinaledi, go na le planet tsoko ka sekgowa ba e bitša gore ke Neptune, rena ka segaga bo rena re e bitša gore ke Nalane. Nalane yona ka bo yona thobela ke planet ya bošupa goba kere ke naledi ya bošupa go tlogeng ga re di bala re tlogela letšatši, ka gore letšatši le lona e fa yena Yesu e wa merena e batho ba bolelago ka yona thobela, ba re go ke lesedi thobela leo le lelekišago leswiswi e fa lona. Ga gona ye mongwe wa lekgowa goba ye mongwe wa go dirang, re bolela ka lona tšatši le re le bonago mehla le mabaka, ke lona le re hlabelago. Ga gona ye mongwe Yesu ke lona tšatši le batho ba mohlomongwe ba tšhaba go ka e bolela. Ke therešo ke nnete ka re puku yona e kgethwa e ba e balago batho ba ga borena yona ka bo yona thobela e tepolelela ka dihla tše di diagago kwa leratadimeng. Ke molo o tlo go kwa ka mo pukung ba fela ba bolela mantšu a mang ba re thato ya gago merena ga e direge mafaseng bjale ka ga e diega magodimong. Re fo ba bjalo le go rena re le batho ba seo se lego mo lefaseng se šala morago seo se diregago kwa magodimong, seo re se bonago mehla le mabaka thobela. Yela naledi ya rena re e bitšang gore ke Nalane thobela, le gone bjalo makgowa goba kere majakane thobela
a na le dilo tše e leng gore ba di bitša gore ke di-telescopes thobela di kgona gore di pontšha kgole, di kgona gore laetša, re kgona go ka tseba gore kotsi a na le diele sebopego sa yona ke sa mohuta mang ga e re batametše le kgauswana. Na le diele yona ka bo yona thobela ke na le die e leng gore ge ba le ba dithutela go tša leratadima ba re e no ba metsi yona ka bo yona thobela, ke metsi e no ba planete e leng gore e foa metsi yona ka bo yona thobela ke nalane. Metsi a le kotse a e ra goreng rena re le batho ke mole o tlo go kwa le gona ka mopukung ba fela ba re le letswai la lefase thobela, go ba letswai la lefase ba no ra gore re metsi thobela, and ke therešo re metsi ka gore mebele ya rena yona ka bo yona it's made of, I mean it's made up of 85% water. Ke mokane tše dingwe ya ba tše dingwe I mean di ba re ke nna di-material tše dingwe tše di re bopago thobela, mara 85% yona ke metsi thobela. Metsi ya wona ka bo wona ga re tla kwa temaneng tše le tša semoya, metsi wona ka bo wona thobela a bolela ka maikutlo, di-emotions tše e leng gore di a direga godimo ga rena re le batho. Ke mole o tlo go bona bana ba ga borena ba le ba bantšhanyana ba le ba fela go ba re ba tshwenya ke meboya thobela. Sa mathomo ga motho ke moka a tlo lora, o thoma ka go lora metsi thobela. Ke se ka polelo sa go leka go ka molaetša gore kotsi go na le se se riegago ka gare ga gago emotionally goba maikutlong ga ke rialo. Ke moka lebaka legolo la gore bakgalabja le bakgekolo ba ga borena ba re ga re tla mo le go šupa baloi e le go yona mosegamanya a ke rialo kgwedi e le thobela, ga re hlabe, ga re keteke, ga re dire selo, re a ema re a khutša, re boela kwa bo modimong jwa rena, ra boela kwa moyeng o le wa tlhago, o le wa modimo tlhago. Ke moka ka gare ga rena go riega dilo tše dintši mo e leng gore go riega ntho re e bitša ka sebjalebjale re fela re ekwa batho ba bolela ba re go na le ntho ba e bitšang gore ke spiritual awakening. Go riega yona temana ya go swana le yona yeo mmeleng wa motho mang le mang, ga go kgathale gore o aware goba ga o aware na, mara temana ye yona ye gona e a phethega ka gare go mmele wa motho thobela. Ke mola o tlo go tla o bona ke moka re re mo kgweding ye ya mosegamanye thobela re a iletša, re a ema, re fa mmele wa rena wa metsi le go mmele wa di-emotions thobela gore o tepeakanye gabotse thobela. Ke mole o tlo go bona ke moka re go etla temane ya gore ke moka re fetša re re wo kahletšang, ga gona modiro, ga gona monyanya, ga gona sela le sela, go direga temaneng, go direga ntho re e bitšang gore ke spiritual transformation ka mogare ga mebele ya batho thobela. Lebaka legologolo la gore go bo go fetše go fihlelwa fao e be e le yona temane ya gore ke moka bomodimo bja motho ke moka ne bo khutše o kgone go te khwetša gabotse gore ga bo tlo tshela bo e ya kwa go phato goba bo e ya dihleng tše dingwe thobela e gobane ke mokane bo dutše gabotse madulong kwa semoyeng, ke mokane ditaba di tlo fetša di sepela gabotse. Ga re tlo ba le kgakanego goba ga re tlo ria dilo ka reverse go swana le ga gabjalo mohlomongwa ke tlo gore setšhaba sa gabo rena se ria dilo ka reverse ka gore gabjalo boati bja batho ba gabo rena gabjalo go na le ba e leng gore go šalwa ba le ba bodikela morago ka gore kgwediše ke yona mosegamanye, ke July, ke yona ya bošupa, ba le ba bodikela ba na le di-rituals tša gabo bona tše e leng gore ba di phetha ka kgwedi e, ba itukišetša sehla seo se latelago ga ba le ka kwa bale re ba le go towards the north, the Europeans thobela bona ba ditukišetša go ya seruthwaneng lehlaule a isego lehlaule ke ra seruthwaneng ba ya sameng thobela
rena re sale mo maregeng ana jwale ga re celebrate tšeo ba di celebrate ga o ka kwa ga o bona rena ke eng seo re se celebrate go thobela ka gore ka bona ba celebrate ba lebeletše leratadima la bona gore le ba botjang jalo kotse rena leratadima kotse le go kae ka seo sebaka thobela ke potšišo ke dumela gore batho ba tlo dipotšiša gore kotse ba go kae ka se sebaka ke nako mang ba go kae thobela ke moka re kgone go tseba gore kotsi ke moka ga re fore ka gore ke moka ba re ya swa ya utswa thobela ka moka ba re lešabašhelele ba re go gwaiwa ke moka ke seo se riegago go batho ba ga borena maaforika ke seo ba se riago thobela go šala batho ka moka morago go lahleng tšele e be go ile tša ga borena thobela di be go di le in sync le tlhago ke mokane re kgona go ka tseba gore ke moka lebaka legolo e be e leng ga re tlo ba ra fetša re re kotsi ele ya bošupa go a ila thobela bagologolo ba fela ba bolela mmolelwana ba fela ba re ke šupa baloi be ba tepa thobela bagologolo re foo fela ga bantše ba bolela ba fela ba rawa ka lapeng ke moka ga e le gore ke moka bana o na le ba šupago tla o leke gape mohlomongwe ke mokane e be ba seswai thobela e se ka fo ba šupago ka gore re be re fela re e bona ntho e ga se nonwane le ga jalo e sa direga ga o ka hwetša ke moka ba šupologa thobela mafelelong ye mongwe o fo fetša o a pomega gore ke mokane ba šale ba le ka mogolo lebaka legolo e be le gore nomoro e šupa yona ka bo yona thobela go bulega di-votex tše dingwe tše serious tše ntšhi ka kudu ka kwa moyeng mo e leng gore ke moka ke mole o tlogo kwa bagologolo ba ga borena ba go fetša ba fihlela mo temaneng ya gore kotsi go a ila thobela ke nagana gore ke tloga ke e tladitše seatla ba bantši ba tlo ikwešiša gore why mohlomongwa go ila gona ka mokgo goba ka yona mebolana le re lekileng go ka lelaetša ka yona thobela tše dingwe di gona mara ke kwešiša gore go lekale ga re e tlogeleng gona fa thobela mošate ko mogolo mošate ko bamodi thobela